Izeki ayicabanga kuhle ukhetho ngoba amabizo abantu abanye besicakala kwenye i-police station kuma-reserve besithi ungayifica ku-police station enye ukuthi uyebamba le police station ukatshana abantu besuka bengasayi. So izeki ibe nga-ready for election. Lomo singakuthatha ukuthi mhlawumbe i-strategy instruction eyenziwe ukuthi bayenze njengokholoko njengoba kusinye intawa amaphepha athile but ayiconductanga election kuhle. So sikhangela ukubithelwa kwabantu uthi amabizo abo kawakho ku-voters roll lingathi ngalokho konke lokho ibe strategy abantu ngoba abanye ufica ele multiple register ufuneni 3 times ebhalo lokulinye iphepha kuthiwa angeke avote ngenzi ukuthi avote kathathu akuyiselwe emuva. So konke kuyatshengisa ukuthi the whole thing yama-election ngeseke ingakayenziwanga kuhle.